nawe ntiyatubanira nk'u Rwanda kubera influence y'ibihugu bikomeye. Urumva umuntu ashyizweho n'u Rwanda ariko ibihugu bikomeye bimufiteho influence. Ubufaransa buraho, Ububiligi buraho, international system yose ya UN yaferinze u Rwanda mu gihe cya genocide, bose bamujya hejuru. Ibihugu bimwe byo muri Afurika nabyo byumva ko u Rwanda ari agahugu gatoya kadakwiye kuba kashyiraho umuyobozi wa Kongo ngo nakumvire, bose bajya ku ruhande rwe, bamujya mu matwi, aratwihinduka. Amateka yo kubohora igihugu cyacu nayavuze ko ni maremare cyane ku buryo ugiye kubijyamo n'ibitabo wakwandika byinshi ntabwo ari kimwe. Operation Kitona ni continuation y'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Ubundi tuganira nagejeje ku 1994 duhagarika jenoside, dukora integration ya forces, then dutangira kubaka reconstruction y'igihugu, turwana n'ingengabitekerezo za NGOs zari negative hano na minwari nayo yakoraga ubusa nayo isa n'izana divisionism, then no gukomeza nyine kubaka igihugu. Ariko ntabwo bivuze ko intambara zagarukiye aho ngaho, kubera ko abagiye muri Kongo, Abafaransa bari baje muri zone turquoise, bananiwe bavuye muri zone turquoise bambutse muri Kongo. Kandi mwibuke ko muri Kongo icyo gihe hari Zaire, Mobutu yari yaraduteye muri 90 afatanya na leta ya Habyarimana. Ni ukuvuga ko ingabo za Mobutu n'ubundi zari zifitanye ubumwe n'ingabo zatsinzwe n'interahamwe byose. So bagiye muri Kongo rero, urumva bahasaza Mobutu n'ingabo ze, bahasanga Abafaransa, bahise babakira, batangira kubafasha, batangira kubatraininga, batangira kubaha izindi mbunda, batangira no gukora infiltration, kongera kwinjira mu Rwanda gukora jenoside. Ndetse na force zimwe za FDLR icyo gihe yitwaga RIR zari zafashe ikirwa cya Iwawa, hari bato yitwa Kagoma yari yaragifashe. Hari abakoloneli bari bamaze gufata uduce tumwe tw'u Rwanda badukoreramo, ahitwa za Gafunzo muri Nyamasheke witwaga Rwabukwisi, Colonel Rwabukwisi. Byabaye ngombwa ko leta y'u Rwanda ijya gutandukanya abaturage bari baratwawe muri Kongo hamwe n'ingabo n'interahamwe. Ikindi ntari nababwiye nuko abaturage kugira ngo bahunge bagende mu gihiriri bose bagenda muri Kongo, ni strategy y'Abafaransa. Ni strategy y'Abafaransa yitwa yo bakoze muri Cambodia, yo bakoze muri Algeria. Abafaransa muri strategy yabo, iyo baneshejwe bajyana na population kugira ngo umwanzi naza adahasanga population. No mu ntambara hano no ku rugamba rwo kubohora igihugu niko Abafaransa bigishije exfar, bayigishaga ko abaturage ibatwara. So muri Kongo rero bamaze kugerayo, ubwo byabaye ngombwa ko 1996 ingabo z'u Rwanda zambuka kujya kuzana abaturage no kubatandukanya na exfar. Iyo operation ntabwo yari yoroshye, ariko yateguwe neza, abaturage benshi barataha. Batashye exfar igumayo, ari igumayo muri ayo mashyamba ya Kongo, ijya no mu bindi bihugu bituranye na Kongo, ikomeza kwiyubaka mu buryo bukomeye. Ikomeza na infiltration, ariyo intambara z'igicengezi zageze hafi mu turere twinshi tw'u Rwanda, kugera za Muhanga, za Gakenke, za Burera, Musanze, Nyabihu, Ngororero, Gisenyi, Rutsiro, Nyamasheke, Rusizi, Karongi, aho hose na Muhanga hano hafi. So byagaragaye rero ko Kongo izakomeza kuduteza intambara byanze bikunze, kuko
historically yari yarafatanyije na FAR, arizo ngabo zari za leta n'interahamwe n'abafaransa. Icyo gihe rero ingabo z'u Rwanda 1996 zagiye muri Kongo, biba ngombwa ko na Mobutu avaho, zikuraho Mobutu, zishyiraho ubundi butegetsi. Bwari buyo igihugu cya Kongo kiyoborwa n'uwitwaga Kabila Desire Kabila agezeho nawe ntiyatubanira nk'u Rwanda kubera influence y'ibihugu bikomeye. Urumva umuntu ashyizweho n'u Rwanda ariko ibihugu bikomeye bimufiteho influence. Ubufaransa buraho, Ububirigi buraho, international system yose ya UN yaferinze u Rwanda mu gihe cya genocide, bose bamujya hejuru. Ibihugu bimwe byo muri Afurika nabyo byumva ko u Rwanda ari agahugu gatoya kadakwiye kuba kashyiraho umuyobozi wa Kongo ngo nakumvire, bose bajya ku ruhande rwe, bamujya mu matwi, aratwihinduka. Atwihindutse Kabila afatanya n'interahamwe na ex-FAR zari zikiri muri Kongo, arongera afatanya n'ibihugu bya Afurika, agiye kubisaba, arabisaba ariko n'amahanga yandi nayo aramufasha. Abafaransa baramufasha, baramobilizingira, basaba ibihugu bimwe bya Afurika kujya ku ruhande rwe kugira ngo badutere bafatanyije na ex-FAR n'interahamwe 1998. Bigenze gutyo, muri assessment ya His Excellency asanga u Rwanda kugira ngo rutegerereze hano ku mupaka ururwane n'ibyo bihugu, asanga bitashoboka. Asanga ibyo bihugu ni byinshi cyane, ni binini, bifite armies zikomeye, bifite za Air Force, bifite za mechanized, bifite ingabo nyinshi cyane. Asanga atabategereza ku mupaka. None kubategereza ku mupaka harimo na FDLR, asanga bitashoboka. Asanga ko icyoroshye muri icyo gihe ari uko intambara yayitwara kure, kuko 1998 ingabo z'igihugu zari zigihagarika genocide, zitaragura ibikoresho, zitariyubaka, intambara gatwari dufite nyinshi cyane. Ahitamo intambara kuyijyana kure. Niyo strategy yonyine yashobokaga. Yarabibonye asanga nta kuntu yategereza ku mupaka ngo arwane n'ibyo bihugu birenze 8 bishyigikiye Kongo, bishyigikiwe n'amahanga menshi cyane, indege, iki byose. Urumva iyo ufite bikeya uko kubikoresha, ariko muri military expertise ye, muri extraordinary leadership skills ze mu bya gisirikare, asanga the only way yo kudefending u Rwanda ari uko yafata ingabo akazohereza ahitwa Kitona naho Kongo irangiriye. Ni ikibuga cy'indege kiri kuri Atlantic Ocean, niho Kongo irangirira, kuri Atlantic Ocean niho ikibuga kiri. Ikibuga kinini cyane cyari cyarubatswe n'Abanyamerika mu gihe cya Cold War, igihe Abanyamerika bari bahanganye na Soviet Union. Bubatse ibibuga muri Kongo kugira ngo bazabikoreshe mu gihe habaye intambara ya gatatu y'isi. Bubatse icyo kibuga cya Kitona gifite ibirometero nka 6 cyangwa birenga nka 12 wenda. Bubaka n'ikindi cyitwa Kamina hagati ya Kongo, bubaka n'ikindi mu majyaruguru ya Kongo cyitwa kirahitwa Gambari Isiru. So His Excellency nta bundi buryo yari afite mu gihe Kabila yaradeclareze intambara ku Rwanda afatanyije n'ibihugu, wenda ntagiye kuvuga amazina kuko byinshi byabaye inshuti zacu, si ngombwa kubivuga, hari ibyuma, ariko birazwi. Ni ibihugu bikomeye pe. Buri kimwe muri byo budget yacyo y'ingabo z'igihugu budget y'ingabo yabaga iruta na budget y'igihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi. Ni ibihugu byari bikomeye pe, ku buryo kubitegereza ku mupaka kwari kuba ari ugutanga igihugu. Ariko His Excellency we abari imibare ye, aravuga ati ndohereza ingabo Kitona zifata icyo kibuga, noneho kuko Kitona atari kure ya Kinshasa,
izi ngabo zose zagombaga kuza gutera u Rwanda ku mupaka ziraza kujya Kitona kujya gutera izi ngabo, noneho abe hano yubaka vuba cyane akora recruitment, yubaka ingabo zishobora kwinjira muri Kongo kudefendinga u Rwanda. So buying a time. Icyo yakoze yohereje ingabo kuri Goma hakurya muri Kongo, zifata indege yaho yitwa El Zaire ku ngufu gunpoint, zitwara abapilote mpaka Kitona. Kugira Kitona ubwo ni ukubahatira, ni ukuvuga ngo ninsanga Kitona banyiteguye indege barayirasa ingabo zose zihire mu kirere, ariko ninsanga batiteguye ndarandinga abasirikare bavemo batangira urugamba, bafata ikibuga n'abandi babasangiye. Ubwo nuko yabyize neza. Ni ukuvuga ko pilot atagombaga kuvuga ko agiye Kitona, ni ukubwirwa ngo ugiye Kitona, ariko nuramuka uvuze ngo uri mu kirere ukakommunicatinga na Kinshasa ngo ngiye Kitona, pisto iri hano ku gutwi, ubwo nawe urabuhebye amagara yawe. So pilot agenda atavuze, ariko aragenda agera Kitona. Ageze Kitona twari tuyizi Kitona, yabibaje Godfrey mwayoboye n'ingabo za Kongo. Yes, twaraziyoboye. Kitona twari tuzi ko hariyo ingabo, ariko ingabo zidafatitse. Ingabo zose ntabwo ariko ari ingabo. Kuvuga ngo hari ingabo ntabwo bivuze ko utagira ibikorwa uhakorera. So ingabo zariyo twari tuzizi ko ziteye, komandi yazo, ibikoresho zifite, readiness yazo ziteye zite. So byari byoroshye rero ko hatera. So abasore rero bafata ikibuga, izindi ngabo zibasangayo. Noneho uko His Excellency yabipanze niko byagenze. Bya bihugu byose uko ari 8 byari bigiye gutera u Rwanda bitangiriye ku mupaka wacu hano, byose bijya gutera ingabo ziri Kitona. Kubera ko Kitona ni hafi ya Kinshasa, ni ibirometero 500 gusa, kandi kuva hano ujya Kinshasa ni hafi 3000. Ubwo urumva bagombaga gutabara Kinshasa. Babanza gutabara Kinshasa, izo force zacu zagezeyo zazifite amabwiriza yo kurwana uko bishoboka kurengera igihugu, kukitangira uko bishoboka, zapfa zashira, ariko umwanzi adahera urugamba ku mupaka wacu na Kongo. Kuko yaza umwanzi ngo ahere ku mupaka na Kongo, imbunda zimwe yari afite ziremereye zari gushingwa ku mupaka zikarasa mu mujyi wa Kigali, zikarasa buri mujyi wose w'u Rwanda. Indege zari kuba zirasa hano mu Rwanda, ariko ibyo byose byagiye kurasa hariya. Noneho hano bihutira gukora recruitment. Ni nako recruitment yihuse cyane. Icyo gihe icyanadufashije cyane muri recruitment nuko aba ex-FAR bari baratahutse bavuye muri Kongo, cyagiye kitahuka ry'abantu 96. Aba ex-FAR benshi barinjiye. Noneho babana bose barabacengezi mu majyaruguru, bose duhita twinjiza mu gisirikare. Kuko umucengezi se erega n'ibyo navugaga ideological clarity, umucengezi w'umuturage wa Gakenke, wa Ngororero, wa Nyabihu, wa Rusizi, umucengezi wavuga ngo afite interest icyararwanira iki? Umucengezi twicyo twamubwiraga tuti ko twarabafataga, twabwira tuti mwebwe muriho murarwanya inkotanyi. Barababwira gusa ngo murarwanya abatutsi, nibyo gusa, ariko nimuze mu ngabo z'igihugu, murabona imbunda, murabona uniform, murabona umushahara, murabona iki byose, mujye mu ngabo z'igihugu. Aho kuba umucengezi ingabo y'igihugu urengera igihugu, bajya mu ngabo z'igihugu. Imibare ba myinshi cyane. Biroroha. His Excellency apanga front ebyiri, apanga iyo ya Kitona, apanga no kwinjira muri Kongo. Noneho aturutse ku mupaka wacu arinjira, afata Kisangani, hafatwa Kindu,
hafatwa Karemi, urumva intambara ayikura ku mupaka w'u Rwanda ayijyana ibirometero 1000 kure y'u Rwanda. Force yari Kitona icyo yari igamije kwari kurwana mu nkengero za Kinshasa, ikaharwanira kugira ngo za ngabo zose z'abanyamahanga Kabila yari yitabaje zose zigume hariya ze kuza mu Rwanda. So ingabo zikora akazi kazo arazisobanura neza ko zigomba kurwana gorilla mobile warfare muri ariya mashyamba ni hagari, noneho ni byiza. So intambara yahereye mu kwezi kwa 8 tariki enye yarangiye mu kwa 11 gushira, irangira ingabo zari hano mu Rwanda zacu zimaze gufata Kongo, 1/2 cya Kongo ziyikasemo kabiri. Niyo mpamvu nta sasu na rimwe ryigeze rivugira hano mu Rwanda, nta kompora ryahaguye. Strategy uko yayipanze niko yakoze. Intambara ya Kitona irangiye, hapangwa uko izo ngabo zagiyeyo zigomba kuvayo. Ihurizo ryari ngo izo ngabo ko zagiye Kitona, ko zakoza ako kazi, zafashe Kitona, zafashe Matadi, zafashe Mbanza-Ngungu, zafashe Kasanguru, zarwanye no ku airport ya Kinshasa, ntaho zitarwanye, ariko zizavayo ziti. Icyo niryo hurizo yari afite. Kuvayo ntabwo mwavayo n'amaguru, kuvayo n'amaguru mwavayo mbute n'amaguru. Intambara ya mbere y'96 twafashe amezi 7 gufata Kinshasa, wakongera ugafata 7 ugaruka se bigakunda, byari bigoye. Ariko icyo yakoze yapanze ku buryo zishaka ikibuga cy'indege kiri hafi yaho ngaho. Icya Kitona cyo nticyari kigishoboka kuko cyari cyafashwe. Icya Matadi nacyo cyari kitagishoboka kuko nacyo indege zarakirasagaho cyane. So ingabo zijya mu kindi gihugu gituranye na Kongo, zifata ikibuga cy'indege, zivirayo ziragaruka. Zivirayo ziragaruka, ubwo ariko izavuye hano zagiye zirwana, Kongo zigeze hagati ku buryo iyo mirwano yahagaritswe n'imishyikirano yabereye Rusaka muri Zambia. Kongo yemera ko izambura intwaro FDLR nubwo itarabikora kugeza uyu munsi, ariko ayo masezerano arahari. Noneho intambara irangira gutyo. So niyo ngiyo Kitona rero hakoreshejwe ubuhanga buhanitse cyane n'ubutwari bukomeye cyane, ntabwo ari intambara yoroshye.